ikaze mwe mwahisemo kubana natwe kuri Kigali Real News. Tubanje kubashuza tubifuriza amahoro y'Imana kuri uyu munsi wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nta kindi kituraje ishinga n'ubundi no kubajyana ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nkuko mwabimenyereye, aho ibintu byabaye sakirego nyuma y'iterwa ry'ikibuga cya Kisangani, ndetse bikavuga ko ibibuga byo muri biriya bice zira ntara zegereye intara ya Kivu y'Amajyepfo n'y'Amajyaruguru by'indege maginga ya bya bikontororwa na AFC 23 mu gihe ariko leta y'Kinshasa yo ikomeje kubishinza igihugu cy'u Rwanda, ariko umucyo wabonetse. Ni mu gihe byose biri kuba Charigonza, ubwo n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za FARDC, yatangiye akazi muri operasiyo ikomeye cyane muri Nord Kivu. Turagaruka kuri iyo mirwano, ariko mbere na mbere reka mbanze mbibwire ndetse turebere hamwe n'uwo turi kumwe tugiye kubagezaho n'amakuru. Nge ndi Damien Umugisha ndetse na Habinshuti John. Umerewe ute? Meze neza cyane. Amakuru aba yantwaye, ibintu byabaye ibindi haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Urabona yuko ibintu byakaze. Turibanda cyane cyane ku itangazo M23 yasohoye, ndetse inemeza ko ikuraho urujijo rwa leta y'Kinshasa yari yatangiye kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda cyo kihishe inyuma yo gukontorora ibibuga by'indege by'iyi leta ya Kinshasa. Yego. Si ibyo gusa ariko no Kivu imirwano irakomeye, intare zongeye kugaragaza imbaraga zidasubirwaho, ndetse zigaragaza ko no Kivu ziteguye, nk'uko bigaragara ko intara ya Chopo ishobora kujya mu biganza by'aba 23 bidasubirwaho, bitewe n'ibikorwa bikomeje kugenda biba nyuma y'uko ubona ko ishaka gukuramo Warikare ndetse na Rubero. Ibi byahuruje umugaba mukuru w'ingabo wungirije za gisirikare za FARDC, aho ari we uri gutegura ama operation. Nduzi ko ari nawe ushinzwe bya resenyoma ndetse na operation mu gisirikare cya FARDC, akaba ari hariya muri territoire ya Rubero mu mujyi wa Beni mu gutegura ibitero ku ikubitiro. Urabona ko yatangiye ama operation aho mu Rucuro ubona ko imirwano yazindutse. Ibyo byose uraje ubisobanukirwe. Bwana Binshuti, turanyarukira hehe? Turajya mu majyepfo muri Sud Kivu. Ibyo wakwita ngo ni nk'ijoro ribi ku Barundi, kuko hari operation nyinshi zagiye zibabaho mu buryo bwinshi cyane bwo gusohoka muri uriya mujyi wa Uvira n'imyiteguro barimo. Iri joro bahuye n'ibibazo bikomeye cyane tuje kubagezaho mu buryo burambuye. Saho gusa turanyarukira mu Minembwe akomeje kubisibaniro ry'imirwano. Se biramutse bite ku ma axe, bimeze bite nyuma y'uko hakozwe deployment ikomeye ya AFC kujya gufasha twirwaneho kugira ngo barebe buryo ki baburizamo umugambi, ndetse hakaba havumbuwe ikintu gikomeye ku rwego rwo hejuru ko Tanzania gifite uburakari bw'ibyababereyeho muri Nord Kivu. Akaba ariyo mpamvu baje kwihorera, aho bivugwa ko muri Tanzania ntabwo narinzi ko hariyo aho mu bwoko bw'Ababembe. Ababembe bariyo Tanzania. Akaba ariyo mpamvu ikomeye ibi bintu bishobora kuba ari ironda koko n'ubundi isa nkaho ihuriyeho n'ibihugu bitatu. Ibyo byose uraje ubisobanukirwe akantu ku kandi. Ngayo nguko rero Bwana Habishuti, reka tuze twanzike, ariko mbere na mbere reka tubashimire mwe mwahisemo kubana natwe. Ikindi namwe mukitwumva bwa mbere, nta kindi musabwa ni ukutujoininga mukanda kuri subscribe. Ntabwo tujya tubona like, mukaduha like, mugakora share, bityo natwe bikaduha imbaraga, bikatwongerera imbaraga zo gukomya kubacukumburira amakuru agezweho kandi yizewe mu mpande zose za Sud Kivu na Nord Kivu, ndetse no mu bihugu bisa nkaho bikomeje kuba biri inyuma ya leta y'Kinshasa mu guhangana na 23. Ngayo nguko rero Bwana Habishuti,
mbere na mbere yuko tujya muri Nord Kivu ku mirwano ikomeye, tujyane ku ruva gusenya rwahuye n'ingabo z'u Burundi zijanditse mu mirwano muri Sud Kivu. Icyabayeho ku ngabo z'u Burundi urabona ko aho iratangaza risohotse ry'uko zigiye kuva muri uriya mujyi wa Uvira, urabona harimo abatanzania, harimo abacanshuro ndetse n'ingabo za FARDC na Wazalendo na FDLR. Urumva ko biri ngombwa ko ari vuba cyane ko zivamo. Iri joro rero babaye nk'abakora imyiteguro y'uburyo bwo gusohora ibikoresho biremereye kandi bifite agaciro. Rero icyo bahuriye nacyo n'uruva gusenya nuko M23 isa naho yafashe imyanzuro kandi yarabivuze no mu bihe bitambutse ko nta gikoresho kizasohoka hariya gisubira i Burundi. Rero urumva ko urabona ko inzira zindi zose zifunze, nta yindi nzira bafite uretse gusubira i Burundi. Iri joro rero mu buryo bwo gusa n'abasubirayo bahuye n'ingabo zidasanzwe batamenye uburyo zijemo, zifite ibikoresho bigezweho ko bari bafite za mudahusha ndetse n'imbunda ziriho siransiye, ko nta rusaku rwabayeho rwinshi cyane rw'amasasu ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira. Ni ukuvuga ngo imipaka yose basaga naho bayiborotse kuko hose hasohokeraga ibikoresho by'imodoka bari boroganije ko zigiye kugenda. Binavugwa ko hafatiwe kontineri ebyiri zuzuye ibikoresho, zuzuye imbunda, ndetse haguye n'abasirikare batari bakeya ari hejuru ya 50, kandi biba mu gihe gitoya, ku buryo nta butabazi bundi bwari bukwiye kuba bwabaho. Abahageze basanze ibintu bisa naho birangiye. Rero ni ikintu cyabayeho ku mipaka yose. Bivuga ko no ku cyambu kiriya cyambu cyo hasi za Ntuza ugana za Baraka, Abatanzania ariho ahantu bari gusa naho bashaka kwifashisha kugira ngo basubize ibikoresho bikomeye bifite agaciro mu nce z'iwabo. Ariko urumva ko naho habaye ikibazo nacyo kimeze nk'icyo, nabo no kuraswa kwabo naho barashwe na sniper. Urumva ni ikintu M23 isa naho yahagurukiye muri buriya buryo, ku buryo ubona ko byanze bikunze hari buze kuba ikibazo cyo kugira ngo abarundi babashe gusubizayo ibikoresho ndetse no gutaha. Nibyo ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse kugira ngo wenda dukomangiteranyize tuvire muri biriya bice, biravugwa ko kandi biranemezwa ko Abatanzania impamvu bakomeje kwijandika muri ibi bice bya Minembwe, urabona ko ngo bashaka kwihorera ibyabereye muri Nord Kivu aho bakubitiwe, ndetse bikaba bivugwa ko bashaka kwiyunga nabo mu bwoko bw'Ababembe muri biriya bice. Ni amakuru mashya wari ukwiye kumenya. Muri kiriya gihugu cya Tanzania naho habamo abo mu bwoko bw'Ababembe, akaba ariyo mpamvu bashaka kwiyunga mu buryo bwo gutsemba abo mu bwoko bw'Abanyamulenge. Hari ikibazo kimeze cy'ingengabitekerezo kimaze igihe, kandi Abatanzania mu buryo bwo kuza muri iyi ntambara urabona ko no muri Nord Kivu urabyibuka ko bigeze baharasirwa. Ako ntabwo kabashizemo umujinya baba banawufite, ariko bigaragara neza ko hari ikigiye kubabaho mu buryo M23 nayo isa niyabarakariye mu buryo bwo kubashwirageza bababuza uburyo ki bwo gusubira muri kiriya gice bambuka basubira i Burundi cyangwa iwabo bakoresheje Tanganyika. Urumva ko basa naho bafunze amayira ya Tanganyika, ku buryo umuntu wese uri gusa naho anyeganyega mu kiyaga hariya ntabwo ari kumenya imbunda imurashaho iturutse. Hongeye kuzwa abasirikare bagera muri 200 bavuye Tanzania bari Karemi. Impamvu ubona TZ ikomeje kugenda yohereza abasirikare ni iyihe bwana Beshuti? Ntabwo byabura, urabona ko mu gihe gitambutse ni nkaho Burundi bwari bwarashyizemo ibintu imbaraga, ariko ho urugamba rusa naho rubagore rubananiriye. Urabona ko habaye ikibazo ko hari n'ingabo zagiye zikura mu rugamba zikabura ntibamenye irengero, izindi zikiripotinga muri M23. Bivuge ngo byanze bikunze ushobora gusanga ari wa muvuno wo gushaka buri wese gucinya inkoro ku giti cye. Yenda Perezida Tanzania akaba avuga ati reka nanjye nkore mu ngata muvuyeyo nanjye nigaragaze neza ku buryo bugaragara, kuko urabona ko Tanzania ntabwo yagaragaye muri imirwano ku rwego rwo hejuru nk'Abarundi. Akaba yenda babona ko ari amahirwe nabo bagiye kugerageza ngo barebe ko hari icyo barusha Burundi butakoze bo bakora. Nibyo imirwano ikomeye n'ubundi iracyahari muri bino bice bya Minembwe, Pwezeho, Rugezi, Rwitsankuku, Mikenke, aho umutekano ukomeje kurinda abaturage. Ubona ko nta kibazo gihari, bari gushaka kugabaho ibitero muri ibi bice nkubwiye,
ariko AFC na Twirwaneho bakomeje gukomeza gucunga umutekano muri ibi bice. Reka tunyarukire muri Nord Kivu aho imirwano ikomeye mu Rucuro, ubwo ni muri teritwari ya Rucuro ariko muri groupement ya Bwito mu gace ka Kanyangahe ndetse na Kivoma. Biravugwa ko ihuriro rya FARDC ryatangiye operation Magingaya bikaba rikomba muri biriya bice. Niyo mpamvu ubona wenda ishobora kuba yatumye hakomeza kugabwa ibitero muri biriya bice. Nduzi yuko mu kanya turi bugarukire za Warikare ahakomeje kubera imirwano, ariko ukabona ko ino mirwano yabereye Warikare yatumye AFC yongera kwitwara neza igafata ibice bigera muri bitatu. Niko bimeze, urabona ko muri ziriya nce za Warikare imbaraga zose n'ingabo zose urabyumva neza ko utakumva hari kuvuga ingabo z'u Burundi cyangwa Tanzania cyangwa se special zino za FARDC ntabariyo. Urabona ko ingabo zigwiriyeyo zisa n'izihavugwa cyane na FDLR, Wazalendo ndetse na Mayimayi. Nibo basa naho kiriya gice ari nkaho wagira ngo baragisinyiye kuba ari bo bakigenzura. Abasirikare bariyo ba FARDC bariyo, ariko iyo mitwe niyo ihiganje cyane. Rero mu mirwanire yabo kuko byasaga naho mu bihe bitambutse hari hatujemo, uretse muri cya gihe cyo gufata za Bukavu niho za Beni za Rubero hari ari intambara cyane. Ubu urabona ko basa naho bari kunyeganyeza bitewe naho kiriya gitero cya Gisangane kibereye. Arasa naho bikanze bakaba bari gufunga ince zose z'amayira kugira ngo hatagira operation yerekeza muri kara gace ka zirance za Warikare hirya usatira za Gisangane. Rero nkeka ko byanze bikunze haba ari uburyo bwo kugira ngo bazibire M23 mu ngamba yaba ifite zo kuba yagabaye ibitero. Gusa nuko barwana n'ubundi ugasanga ahubwo bivanye naho bari. Nk'ubu urumva ko hari uduce tugera muri dutatu M23 yafashe, kandi urabo bizi neza ko ari bo bayigabyeho ibitero. Nibyo, reka tubabwire utu duce utwari two nyuma y'imirwano hano muri Warikare. N'ubundi ni muri groupement ya Kisimba aho n'ubundi intambara yabaye ikomeye. AFC ikaba yigaruriye agace ka Samambo ndetse na Kalonge na Gasopa niba ari Gasopo. Utu ni uduce twahise tujya mu biganza bya AFC, bityo utu duce tukaba tufite icyo tuvuze kuri no teritwari ya Warikare, aho bivuga ko ari point strategique yo ku rwego rwo hejuru, kuko urabona ko utu duce kuba dufite gufata umujyi wa Warikare byakoroha ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu ubona yuko AFC ikomeje kuba yakwitwara neza mu ngeri zose. Niko bimeze, ni ibisanzwe byayo. Urabona ko urumva ko akenshi ni nabo bayirasa siba yagabye ibitero, ariko urumva ko intumbero ifite n'uburyo bwo kwagura igice igenzura, cyane cyane ko izo nce zose ziba zibarwa nk'izi bayafashe ni ince ziba zituwe mu buryo bwo kugira ngo n'abaturage babo base nabona umutekano, kuko urabizi ubuzima babayemo iyo harimo zira Mayimayi cyangwa Wazalendo ni uburyo buba bumeze nk'ubwo gutunga ingabo batitaye ku mubare wazo uko zingana, kuko nta yindi bije bagira ibatunga yababeshaho uretse abaturage baba bahagize. Yes, ni Nord Kivu ikomeje kugaragaramo ama operation agiye atandukanye. Mu kanya mu makuru yacu hari amakuru tukirimo kunonosora agaragaza uko teritwari ya Rubero byifashe, aho bivuga ko AFC ishobora kuba yagabye ibitero. Ntabwo twe tujya dutangaza amakuru tutari twanonosora neza. Bivugwa ko hari moto zigera muri 5 zatwitswe ndetse n'abaturage 4 bagakomereka. Ibyo ntabwo twari twemeza ko ari AFC, ahubwo turacyatohoza kugira ngo tumenye uko byifashe muri no teritwari iri mu mugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya FARDC Jacques Charigonza. Bwana bishuti, reka dushimire abari baduteze amatwi tubifuriza amahoro y'Imana no kunogerwa kuri uyu munsi ndetse no guhaha bakaronka. Mu makuru yacu ataha turaza turayide nido ibiri kubera muri teritwari ya Rubero, ndetse tubahe nido y'ibikomeje kuba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Sud Kivu, ndetse tubakubite amakuru y'impamo y'ibibuga by'indege bikomeje gukontororwa na AFC, ndetse tubahe nido ya buri kimwe musobanukirwe akantu ko kandi. Ngayo nguko rero katubifuriza amahoro y'Imana ndetse no kunogerwa gahunda z'uyu munsi.
mugire umunsi mwiza. yego murakoze.